ta e moia oe whenua rapa nui e Aharika kore te telefonia Bi mai e na tore o Bi mai e na tore o papa Tore o mama e Aharika kore te telefonia Bi mai e na tore o Bi mai e na tore o papa Tore o mama e I orana korua tātou e te mahingoi, te mahana vea ni kuangarina. I mātou te nuanga o roti te muni o te mātou te rapanui, i kuiri mai a, korao mai a, ki te aroni o Moeroa, ki te hare o te Pou Huke, mo wanawananga mātou, wanawananga māua, mo hake i te mai tōna manau, a roti te roa, hohonu, o tāna anga, te tarai, paru i te peni, i tōna hare. I orana hoi koe hangwe, maururu hoi o te mahia mai, i te wahani i, mo te mātou waha te ingoa ko ka ki mai koe koe, te tute o te anga nei, he hāpau i te manau, hāpau i te wānanga, i te ata o te tangata tātoa, ka raraera ka uiera, aroti te roa o te hanga, o te moa, mo te ngā tau ena ka pore kore ko mai ena pai pēmu a kā hoena, mo ngiangi e te tanga, e rā te ngā tau pēni e, koe koe. Oira te ui, ka ki mai, koe koe. Roha nui ko rua i orana, kouau nei ko te pou, poki au a tōku matua ko e rena tōna i ingoa, naro i honoi tū tau ena, nui te aroha kia ia, maururu atu au ko rua, teki mai ki te tōku hare, ki te hare haka ara meira mai te matua ko Makini, nei Moeroa, pahono atu i te ui, haka iti atu, wai au. Ui rae, mai he i tupu ai te manau hohonu o te hanga prautia o ki te roa o te arte, ki te roa o te paru, i te apa i au te roa ero te tarai, tu a iti. I hamatai, pero a koi hamatai, a hoti te roa o te paru. Mai he te me era, me hakara o me e tahi i ro te roa, te matahiti kui hapi ai. Ara rua no, me pe aha, me hakara, me poreko pa i kiere te himene ro tatu tunga ko kio, me poreko mai te ara pa i o te puna, ei ro apai tō kumatua, teina tō kumatua hinena ko chiare kiera, e teina ko au. Ya, mai ro tira ingoa ero ona pe ahi ata pua i ei tō ku hanga, mo i te mai rā roa, nui o me, i titi no apa i yangi roi uit me he tā, ano me apa i hora hoero ku i titi no apa i ki roti hare noho mātu o ngā poki he o gare ki era, i roto pai mātou te rahi pai o te anga o rā tau he tā, i mere te kia mai era pai i rungi te puka ere tū mere mai a tire, pe ira i hamati i hangai o ki te anga nei, he o mai te tau pe mua pere iei he hanga he tūpahe me ena, he pahe pohe nā ki te vai, ki te kai, ki te hangu ki te me tātoa, te hanga ki te tā, i o here pe ki o te hare hāpi, piri mai te maori hāpi pai o mātou korone ki ere, haka pakarahi ro au ia, ana pai mātou i vai mei te aha te waha pai mo haka te kea pipini e iro anō te me e tahi he tarai, ana pai haka te kea mei tōku matua te koania ko pāpito, tangata he tā mutanga hare pai tā anaanga iro ato na hari tua, Wanga oranga o te o te arumama, o te mentana, o te ngame tātoni, o te hare tātoa. Ngā taira pai, tā mutanga hare pai, mai roto pe ahi i te iho mai ei, rātau anhoi ue angeri i te ie tū, e rako weho airungi tātau ro, hei mere topa maira mere hore ere ia mo te opani, mo te ahatu, tō meu he angi tāku ie tū, pere iei, tā anaanga he huei rā me ro tōna ona pai ro tu me kino me ho ia e hangue o te ara ena he
mai de mau pa ia ana tananga pe hak ko mai au ra ro pini hangwe ka ra ki ka ho te ara na pe nat puai ko ke mai ia vai Kurahi ate me i take ai au, te roa matahiti, ore tō ngā roa era pini e mato te tangata, he te reiko i te ata, te reiko i te ekuru. Mai heti me i tūpu ai e angano a koe hei hanga prautia, hei here, o i haka ngā atu mo au hau era hei tāra. No, me preko ko ara me i troa era pini he ati pa tātou ti ingot me eri hanga hako tātou mo ke mai o te ataero ona o tānanga era o pahero era o mata mu ai tapureri mo ai ma ua au tātou i tōna hoho ai tōna aringa ora pe ira te koa pa ira me ure huai au i ang hewi ha matai ko me het me era Hia pa. Hia dai me tai rahi mau ene pero Raroa ko roer pipeni ati ko tau i te pera ki hanga o te hua ai ya o ira he pu tau i trima hei roer peni kwangi apa tau i te trei hui at hanga ni moang i te tahi nu wena kuia te hanga rahi a aku he haka paka i nu puna ena he hanga i torau ho te wa ho ko ne hang rahi ana hui ta me au ta quadro pa ia au paru Maua ko i taanga na au kiaho. Haka mata i tai ako ki te nu o hapa i taanga, i roto i te exposición, o i roto i te exhibición, o te tahi atu mea. Yo horo Aotearoa era pahe hapi te aura, i hakat kia rau tā kuanga i a tire, rua kona nui o tiri hakat kia i tā kuanga, nak matu kua Venet kona rae, i te Museo Bella Arte o Santiago, i te tau o te iwa ahuru māmaha, āpino au hoi ahuru māwau o kumatahiti rātau, i hoi mātou. Ia i rātau a, ia ngai tua te makenu hako i te Museo de Arte Contemporáneo, he pirirae o te etnia tātoa, o te indígena tātoa o te ao, i rā kona ero te mak, kioti i te rua tautini maono, i pirit ko ai mātou i te Bienal de Arte y Cultura Indígena i Estación Mapocho. Ira i paruai mau ko Benja, min kardinali ena tio ena ko Gori. I te tāpura nui e tahi o te hinga i kahi, o te puna pai hapi a te paparu au ki Te puna pai ki te hakara. Pe ira pai mau i te aura pai ora me, i nei pai mau tau i te anga ero tau amatu. Ki oti tame i ohai pe mua i ui ai koe rawe a ke trawe o pohe atu ko ki te tahi me ia. He oho koe ara pohe ere koe pe e iro atu me hakare atu a kua koro i trau a mana pai. I anga te koaro ko i nā me a i te nuhinua o haho. Hoi, ia me era pai he o matu ko te grupo enes matatoa. Matoa i ohoi mātou i te rua tautini mātoru. He oh mātou ki Europa. I ira i mau ai te peni a ki hakat ke ai. Nohoera mātou e tahikona. Rai ha mātou i Mexico. Iri hakat ke ai ki oti ho ki Belgica, ki Harani, ki Arimani. Te kai mātou. Hoi, ia i ohera he tūmei mātou ki Aotearoa. Ia i tūmere ki Aotearoa he pirimei a Riro. Ngata ho nui o tātou ko Riro e ki ena, Riro Pou Huke, ngata nui i te henua ero Aotearoa, he pohero ai umanohi rā he nua, i te mai pai, he ki eiho pai i te me he moa, i te me a tātou, ono ni o tātou, he ono ena he moa ai, kau ai te kontatoa. I te au atoa. I te kontatoa ni tātou e haere ni angi ni rai nei, me no, i ngaro tātou ko te roa he hakatere o te puna, ko te roa mau ere rā ua, e rā ua pai e tahi rao, e tahi au rā pai o te makeni. I tātou, tu ko hoa ki rā roa te koa, i te aha, i te hakapanua hako, i ti meni, i te riu, i te ute, i te hoko inga, i te me ni e anga nei tau o Tapati Rapanui, o i te mahana o te reo, i rā me e kohahine a, tātou ono ue ki nei, ko te ono ena he mō ai, kau a, me toi no pe tātou, tu ki te roa era pai moangiangi, mau i te aura mau o te ono era,
ya he protokolo pa ki hang I mananga hiva la me ai ao te aroa ya no ho e tahi tau ira ya ira I tarai ai te Pou Huke I te ariki kotu matua he tarai mo tare hapi e tahi o ra korora kuriro me ma e at ko mo hono pa I eri te piringa o tātou puna ki te rau at puna ana. Kaiwa oko tapa o aku I te me pe te I motu ke, ko rai apa I te me mo moangiangi penie, vari apa I tātou arunga. Tot ko mai roti nuera te aura haku e tai. Yanga pa I nuera mo haka uhu I te rau areo, ya I te roa reo ena, I haupe a tātou, ya I te roa protokolo era I me e tahi no mata o rau I mau riva I rā me, I rā ono, o rā ua pa I hapi haku ki te Maori pai, kuru tahi at paratane, popo ai te rau a ngiangi ere ki rot, ya pe ira, ira pa I angai te tarai, paru koa ai, Huke ai te me, tahi matahiti o inoho I ira, ya mai ira tu mai ki tahiti koa I angai te maua Huke ko te tangata honui o tātou tutu noa, pakarati tōna I ingoa, nui te aroha ki te rau ngā poki ki te taana magupuna. Kuia, kora ngā kona, ia I tu tau pea nei pai I te tau wariena, I ohoi pai I tātou ki rā ki te aroero me o hauai. Vai hita au ki ere te puna. Pe te experiencia o ira kona? Reka no ki au. Hirua tau o tōku rongo ki te anga era, peti e tahi, reka no, pe hiwa tātou ngā poki tātou ni olung te henua, na tu e tahi mahana mo. Ingo ratau atarai ere ko ira. Tu wai pai mātou moanga I te wau me I tā ai nei moanga ira. He manau pai mātou ira pai te Pou e tiaki mai era pai mo te anga. Me ke pai me e o rāua I hāturai rungi te raua poka, heanga I te hoe. Hei manau o tātou o te rapa nui, o I me era I eiro at tātou tangata honui ko tu tangata paruero mau I tu me I atire, ko venja, ko pore ko ata ana poki pai, ko nape a era tangata I ingoa era o akuru, ko akuru pai ta ana poki, akuru pai ro tātou aamu nei, vi e honui o roti haka nini, kia pai te aito mahine no hoe no te haka nini, me ta e hati ahia pa ira pa. Reka mau ene, e rato na pātau tau, I te tahi a tātou, me ere pe he hanga I rā he atua mo oku me ere, noho roere ki roti te amu, ko he atua, he atua e te pe ko akuru, ko tarai a, me ere pai kai oti te tarai, I te me he hokurua te koa I te tātou tangata tarai ko tewo, I maui pa I rā hora e angai a uho. Uho te uka. Ia ira te koa I ang hakua I te me mo ai, o mau pai te tuuinga ki ira, rua no pai mahani, I ohoi pai mau ko te hatu, kuia pai te hatu mātu I ohoi ko don lin rapu, rua no pai mahano mau I no hoi, te ki haku me pai moho era mohaka mau pai tu vi e nei. Mataitai roko I te ori o tātou conjunto. Ina. Aro di te vi reo ke, ro ari ara me, ira no I tae au me ira aro ero te fespak nei o tau nei. Ta pe me ero Solomon Island I ro di kone kone ra tare mo ku te ora hanga ro tei a pe ir ya kona a pe poto no a pe Hawaii no I hago ku rua hora ki ra in ki te o e roa te hanga prauti o te ngata uni o te hora ni ki te roa ero te arte o tātou kultura era pe he ho Anai ai roa te hanga prauti a pai o te juventu o te me ki tātou ono tupuna. Tātou ono tupuna pauro no pa. O te roa tātou. Koaro au e kia nipe I te taure area nai no mai ena. No hoi tau mo taku nu tae rahi. Mo oku, rahi a I te roa ere pai pene ko nehe a pai te anga inga o te tua ki te roa era ko hanga a maha mau I tātou I ngoa hei anga inga era I mohaka mhuki runga
hakapaka pa I tiawa to pipini I ot me hakara ot nu anga mo ai tu apa u kite kona tahi ki mai ai ko pe te ki au ha ho ne ni ina he nu hakara ot nu trai mo ai ta eu pa ta u ki o ke ha ho ki mai tu te hu ki tu mo tu ina he nu anga mo ai me biri mai he la pi la suli kwa nga pa mo ai kwa nga te punga pa mo ai korua ina tai korua hakara o nu anga mo ai te ura ya mo gu pai ya titi kara me ya ko titi ka ko ai nga taure are api ko ro au peterahi no e hoan ko te ke ai era hui ta we hangwe pe ni a veces oringa upe o hatu topa pe me era pero nairotu ya ko nairotu tu toto nairotu hakari mo era me no activa he última me rahi he me au iterai hangwe escultura moaita ko ite hate escultura hope ot nui significativa que a koe iterai koe I hoi ia I mua te hare no nei. Ko te ma. Ko te aura no mai no mua na I me I runga te aura rua. I soni pe ana taku ko te roa pipeni o tona aura punaera era mai roto hakara o huki. Me ro te apua ati veki hakara I pa I lungira papat ko hoko era te treinga o te tau I mua o nune he turo apa I nune ro te anya araroa pa I hanga I motrai ai I te hakatopa ingara o ku mau kira kona ero ona ora o pua diveka mo ura pa pene I pa tatu ia hanga ro am hakapaka I trau tatu am ya mera pe no hakatopa ko au pai ko ite I hautriva mau ki kona kwanga era te hare o te tangata ni o tatu ani ra pe hang ho nu pai pe chare ko rahi ai ira ya o tu pai pa men I o au mau I mai te hakatopa pua divek na haku ni tai mau ki hang ho nu ya kona ko pai o ona ko pai te kona ya trua ura he hakapaki to ku matua tinga matua tato ni ha ki ni tatai ko timenera pa ira o topatangi ki era vinie kai tera ka topa avi tatai krame to mama era ko mama no to compare moi caramera me pa ya ki ke mama silviat mere ke merit pa ngai mo ura pai pene la nua pai o roti changa no apina iri ngaro ai tona pe ara tona hango hoi ya kuia pai te ura o además pai ku ite tatu era pai tona ati hoi a pesar o te ati ko tu pa ko ite amu tu la kona po moruno tana pure takatore me tato ya I hoi anga no mo hakamao pai mo o chare tawana tianga ena mo mau ki nga kon ni tatu o na mo huki ati danga kon te ura I hope ai pe ko am pa ki tu nga kon era ya kai te tau pe he ka pe ani me no mo ma pe nui a gitarai o tona aura nui ko pe ki tu yo Karima pe hata upe o tatu o mathiti o te kore o tatu a ati reina pa pe ki tiu ko koit mathiti ho pe ne mathiti ni pa a ati e te Tapati Rapa nu erua reina pe ki tiu ko koe pa ne o te anga tau atua pe tai le kore ka hako wa pa te pukuranga ko ke me at ne o te roa ne pe ni here te tangata ati apa me no pai ero at me agumki o troar pipeni tangino au kit mer pini a tiere ko ta kona era ko te ura vai apa ki tu re ki te uka ere a tiere ko I traiere ki ta manga I ta mo ta rongo vai a ki tu re ira pai ko aprovecha hoi ko me aquí
ha quiere cuita pipi run kita me jaura koe iro a yang apa ko motiu kare a mai ere me nui e tai ta tu rame ko rame no tak me tani te tau nei tai matahiti nei na he forma te grupo e tahi mo te moanga o Tapati Rapa nui no matahiti i roto e ra te me he hakahoki te ngā ora tua iera e ra te me e mo hakatitika ai me api ai me tano ai roa era peni e anga te anga maitaki ta peni perjuicio o mira hatu Bananga maru ko kope puo ko kuia te hakateri matahiti ni o te anga era peni e kume te ngami ere hao e rikwaenga pai porque ko hate tangata pera ku imai ate kioko te hare me tatoa ina pai he te ke riweriwat me así que he kume me ro te equipo sonio vai ki tu anui e tuera topa pai o vaenga no pero te tangata como corresponde ya me era hime e pai mo bananga ta au o te kope tai open ire a ta kume pai hakatitika no pai te me mo conforme o te tangata mo nehne o te tangata ya así que ipa hiu hakatitika te hivana ana titika te pai ai roa erua uka pai matahiti iro itano e tahi o te ito e tahi o te manuto pai o te ao iro e te ao e tahi o te ito así que hei pai tatu a atiko como corresponde pai hore ro mua i tana hoi koe peni tatu generazione a pini o torani tae pa he hore o ngā pokino a o kupea porque tau ke pai crianza ke koe papa i roa ta poki hapi roa ko ki ta poki iti te era au peni tagatere aro ti te roa tupuna era aro poki ina he meeri e te aro ai eu ina he meeri ro ti aro te tahinga poki mui atu o kurua ki ro te roa ro teknologia ko ai ko vana atu o ko pa muatu o he pa watu ya ko e me ke o poki hine tahi te tio au hoi nga poki ro atu pu derecho yo que hanga e boa ro atu derecho pero ite te ko peni e ro atu o te obligación ya peje ki tiu ko koe pai te situación era para las nuevas generaciones quien te iba tenía generación de cristal pai tu mana u ngi ti ko pe ara au porque lo dite meni lo dite teatro pai por eco ya na que ta peta tu pe ra ta e ora no a te tereo hakaunga mai era pai turu ki charao ka turu ko ki charao ena ka keo happy nga ke raro at me ko ta ku poki ko pua bananga ro au itreo himene me chorero ne itino agi choro ne himene pata utau heako uit me puna i hoi we iterpene ina ma uit me ta to era ko kiera me no agwe itene ai roto te taringa hoki ara me ka tu ere te tau bananga moho na pa i hare hapi kwang ko hoi ra me tu e te hiroa tu pu hanga ere miro jaia pa tu bueno ta atari kiena kumana ro a poki pai angari i bananga i tere o bananga tere pai ta hangari ala a poki me hanga ki tere me no pai e hori ki atire ngaro i jet ngaro te kiinga he parare i pai ina praktika tiera kot kine nga poki hoit me ka tu ere tahitau mo toto ekipe ni iro at me ta kare kure kwa ko ere iranga himeni ira pata uta era ku me ri no a e o ha ko ura me no anga tatu ira me himeni ho pa ironga ki mo ho ta upni ba lang ha kwe poki me ko i te pe ira ri Korai te pe ai hoi ho ki chonga o te reo hau hari te anga me nga poki ro roto nu bari ro roto kot me era me ko a ko chare happy ni o tatu o Lorenzo ai chonga o te reo na me ni anga en monte mano te reo tanu a mo ha que tu pu ho me era ma
Te mau at me iwa e no ni tātou, ki inga tātou pina tātou he rapa nui, ko te me era mau te reo, i te hakaara, i te ingo o te kona wari tahi ro te henua, wangia ngiho i te hame ere he amu, te amu pai mu kore o te reo, kore o te hakaara, o te ingo o te kona, ina. I airo te, angari nei po au, ngaro au te proiektu e tahi o te me anga pia ko asoiro, ana ko te tahi atu nu, he puka e tahi, ingoa o te kona. Ingoa o te kona. Me nau pai o ka ki, ko o tira a, ki mei no, e tahi e tapatoe. I te mea pai te kore ipa, ko me ai te waha e tahi ko plan de acción territorial. Hei te moni mo te desarrolla te proyecto Riviva, o proyecto cultural, o proyecto Pauro no. Tai postura roti te Conadi, postura roti te PAT, plan de acción territorial. I roti te me era ka ki me ki wa ma ka mau puka era me hope o nui porque ingo te kona. Además au te au tenie asoiro, pues tanga tamara mara. Porque me era veces anata ke au koe ai ro televisione ko entrevista tu himier ingo te kona. I tan hoi ko peni mata mua e tahi uvae tahi ingo ka rua vai ka rua ingo ka toru vai ka toru ingo pe ira pe tato mai pe mere happy mai te riba pa io o ku mere ngaro ero mi te tupuna mere ngaro ero mi te pari ka ngaro do topu lo nga generación neone ina me hanga mere ai o he vananga itere orava tu nga modismo en ko ite mai ana pa ta eu pa eu era to makupuna iti tahi kon hare ka hamata iti vananga ro tu vananga pa no vananga pe papa hai vananga arero ro ona mama pai ararua no pero mono mau ararua koro iti no popa tu ite amiti ingo te manga ko ite ai motataku ko ite meta to así que ko men ko ki mira e no pe tau irunga me ho pe at faufa ki ro au ro taku Facebook penie in ko ro ko vai te celular ki tinga poki ka mau ki ka mau ka ha ere ka pite ingo te me ka kare ki ko muri pai henga in ko hapa pa hi o meta eu Uy, papá, y un taco Facebook, soy de la generación del 60, con generaciones, te miro, te huaca, te acanga, para estar bien, ya. Yo, no estoy en el cabo, no juro que matiti. Con mojanga, usted tan alta, con te happy hanga, y na, gata un pe ahora ni, pao a tu ya co, que ya co, ya. Ta aroma, ta mensaje a hangwe, ahí me ha pitado mau tau espacio. Hasta mensaje hasta arongo a futuras generaciones nos mañana o pobre con mañana pemu a lo titero a cualquiera que hanga y como aquí libero me ki peni me hanga aku he me ipa eu i te tau nei tano te pai ahuru pai ahuru matahit pe o grungi te ao nei moi warua e tahi tau o ogut me ni hanga ni hakaura ki te tanga api moi warua nei ko tare ro to ku paparu au eno ko makini ko ru i tahi anu pari ni i mai en hanga apa eu moanga i charera hariro pahe hari hapi o te rima o te rima pa ia te ura banang o te arte o te mana ko era to ingo pe o te ara i nia huki rei miro kuia moi baru e tai ta me hanga mo aura ki tanga api tanga api e ro ate kona mo te hari hapi o tatou manga tatou mo tapura o tatou mo tarai o tatou man tatou peni man tatou puka hakat ke tatou amu mui pe korua hokurua mai tautoru mai te anga nei ro tatou rima pa i te ora anga pe mu tai te tahi tanga te ro tatou rima
o kipa o kimi tatu a po ia ai hape ai ki anga tatu ki here tatu I te mana nei tahi o oku mo wārua mo wangi chare matu aera pai mo mau aro pai kona ne hera Ko ne heo. kuia me a hanga mo ki te maupukuranga ki taurea I te at moe wārua ni e tō ngāre pahoa ni e rawa tū mai ni ki nei e anga ni matu I Tapati Rapa nui o tuanga ki mere koe he anga I te āringa o kua koro e ne ngaro ena. He kona e tahi ki ira te tangata e oho mai ena. Te tangata o te ao e oho mai ena ki te arte o te puna mātai tai. E rano hita tū me nehe ko ana kēna, me hako ue tahi. Motu I te waengo te moana, I runga te mo ai. Ki me era te nu tato te nu tato tu mai en o ira kia tu tato te hare hapi manga o te arte e anga te tahi nu ena I te rau kona e anga e hake tupu departamento de arte ki me era te tanga tu mai en ki te arte en hereo ki te arte en hakara ki te arte en ingot kona ki te arte en he amu tapura I rungi pou o kuimene a o peni rame mo warua e peira ta aku wananga mo te pukuranga api ya tam hang ban tu ana hoitau ki te roa hopea ko pau te am ko pau te am pero I te pitau I te haka uhu ki te roa era hati amai era ai mai ya maururu atu kia koe I te hati amai o umiri me o mātou mo garawa I a koe. Noho tū āringa, tū reo, tā wānanga, tū manau, tā rongo. Mo te mau tau e naka pōre kore ko ako nunu I ako manenga ning kome, e te tahi atu pe mua, pene I rote ko pe tahi tā nganga, me tanto nā tāna rongo I hakare atu kōrua. O ira, hai ingoa te hare tā wāna, hai ingoa te o te rapa nui maua, aururu. Aururu tau awa. Maururu kia koe, maururu ki te pukuranga mātai tai mai ena. Nā tatu piriro I orana. I orana. I ta e mo